Po izuzetno toplom vremenu u popodnevnim satima održan je još jedan basket 3x3 festival u našem gradu. U organizaciji sportskog udruženja 3x3 Svilenac i Košarkaškog saveza Srbije, a sve pod pokroviteljstvom opštine Svilenac. Bilo je veoma interesantno do same završnice. Ovogodišnji pobednik turnira je ekipa iz Pirota, potpuno zasluženo, koja je u finalu pobedila Mozart Poslastičanicu iz Svilenca. Za najboljeg igrača proglašen je Dušan Filipović, a ekipa Pirota ostvarila i direktan plasman na završni turnir prvenstva Srbije. Momci, pre svega čestitke, bilo je vruće na terenu, a boga mi vruće oko vas. Kako izgleda turnir? Pa pre svega hvala na čestitkama, prelep ambijent, publika i sve, prelepo igrati pred svilenskom publikom. Mi smo juče igrali turnir, tako da danas je bio težak turnir, dobre ekipe Srbije su bile, tako da mi smo ulazili svaki meč sa 100% energije i to je krajnji rezultat, trofej za nas. Puno sreće dalje. Bilo je teških mečeva, finale je onako malo manje neizvesno. Pa, teži su bili uslovi nego mečevi, pogotovo prepodne grupa gde je bilo izuzetno vrućina na suncu. Mi smo pokazali još jednom taj naš mentalitet i to što nas gradi. 200% smo dali sva četvorica, tako da mislim da je potpuno zaslužena ova titula u našim rukama. Piroćanci nas je samo kačkavali da prave, već igrali sjajnu košarku. Pre svega čestitke na odličnom partiji. Pre svega jednu stvar da kažem, igrao sam ovde možda i prve turnire u životu, 2010. 11. Znam da je bilo i pre toga, 12. gde se skupljalo ubedljivo najbolji basketaši i košarkaši tada u Srbiji. Hvala Bogu da i dalje postoji turnir u Svilajncu, ali to je imalo tada, koliko se sećam, posebno čar, trebalo je 2 dana, spavali smo u privrednoj školi, ambijent je bio fenomenalan, mada je ovo bio super ambijent. Drago mi je da smo zablistali opet u jednoj vrlo teškoj konkurenciji. Uspeli smo da održimo energiju, snagu i da pobedimo, da osvojimo turnir. Ja sam presrećan, opet smo 2 za redom osvojili i čestito bi mojim saigračima, ponosan sam na njih, to je to. Čestitke i nastavite dalje. MVP, kako je bilo teško doći do te titule i do prvog mesta? Mislim šta da dodam posle njih trojice, mislim da su sve rekli. Mislim da smo potpuno zasluženo osvojili turnir, mislim da smo igrali najbolje, da kažem, kad je bilo najpotrebnije i da smo svaka čast svim ekipama i ekipi ne Voždovca, nego Mozart, da, svaka čast i njima, ceo dan na povrućini i ovo, tako da, opet kažem, mislim da smo potpuno zasluženo osvojili. Posle jučerašnjeg turnira malo je bilo teže dok se uđe u basket, prvi, drugi, treći, tako peti, ali mislim da pohvalim organizaciju, jedna lepa organizacija, hvala Svilajncu. Organizator Igor Stojmenović zadovoljan je posle završetka ovog turnira. Danas se nastupilo na basket festivalu 13 ekipa, najviše lokalnih iz Svilajnca, što je meni mnogo drago. Pojavili su se 3 nove ekipe. Pored naše standardne 3x3 Svilajnac, bile su 2 lokalne ekipe, Mladi juniori i KK Svilajnca su napravili svoju jednu ekipu i još jedna mešana ekipa Svilajnčana i Beograđana, ali eto, ugostili smo Beograđane kao domaću ekipu, da kažemo tako. Od ostalih gradova, Kragujevac, standardno komšije naše, Lapovo, Beograd, Novi Sad, Novi Beograd, legendarna ekipa Pirota sa Gagom Bjelicom, pobedili su u prvom polufinalu i očekujemo da vidimo u finalu kako će biti. Što se tiče samog benefita, direktan plasman na državno prvenstvo. Tako je, pobednik basket festivala će dobiti pored novčane nagrade 120.000 dinara i direktan plasman na državno prvenstvo, odakle će pobednik ići na neki od Masters turnira koji će se održati najverovatnije u Severnoj Americi ili u Aziji. I ove godine opština Svilajnac je dala punu podršku. Tako je, pored sportskog udruženja 3x3 Svilajnac, koji je nosilac projekta zajedno sa Sportskim savezom opštine Svilajnac, uvek nas podržava kao glavni pokrovitelji i opština Svilajnac, jedinica lokalne samouprave, jer bez njih i bez drugih partnera na ovom projektu, a to su, na primjer, komunalno javno preduzeće, ja to moram da spomenem, znači njihove ekipe koje su nam ceo dan tu na usluzi, da bi ljudi koji su došli iz drugih gradova se osjećali prijatno u Svilajncu. Nagradni fond turnira iznosio je 180.000 dinara, a pobednički ček na 120.000 dinara uručio je pomoćnik predsjednika opštine Svilajnac Marko Pavlović. Ekipi Pirota želimo sve najbolje na državnom prvenstvu Srbije.